Više od 480 milijardi plastičnih boca prodano je u svijetu 2016. godine. Kada bi se poredale jedna do druge, prekrile bi pola puta do sunca. U Hrvatskoj je 2017. iskorišteno 2,5 milijarde vrećica, što je ekvivalentno težini oko 720 velikih kitova, koji su druga po veličini životinja na zemlji, te jedna od 11 vrsta kitova Jadrana. Plastični pribor za jelo može trajati 450 godina, a prosječno se koristi 20 minuta. Koristite staklene i metalne boce za piće. One su dugoročno jeftinije i ne ispuštaju toksine koji štete vama i okolišu. I platnene vrećice su adekvatna i povoljna zamjena za plastiku. Dugo nam traju i perive su. Umjesto da svakodnevno trošite novi plastični pribor za jelo, pripremite jedan metalni koji ćete upotrebljavati svaki dan. Svaki stanovnik Hrvatske godišnje proizvede prosječno 430 kg komunalnog otpada. Od toga odvoji samo 30% u kojem je prosječno 10 kg plastike. A koliko još plastike ima u miješanom otpadu koji mnoga kućanstva ne odvajaju? Reciklira se 40% plastične ambalaže, ostalo se većinom spaljuje ili odlaže pod zemljom. Zadnji smo po stopi recikliranja u Europskoj uniji. Pokušajte češće kupovati hranu na tržnici. Jedite sezonski i lokalno, zdravije je, a i jeftinije. Ponesite mrežice za povrće koje su perive. Prilikom odlaska u mesnicu zamolite da vam umjesto u omot ili plastičnu vrećicu proizvode stave u vašu posudu. Umjesto jednokratnih spužvastih krpa možete koristiti perive. Sapune i deterdžente možete kupiti u rinfuzi i koristiti dozatore. Praktično je u torbi uvijek imati malu platnenu ili višekratnu plastičnu vrećicu. Kao stručnjaci u zaštiti prirode i okoliša, u Oikonu smo prepoznali važnost projekta Plastic Sea Turtle Exhibition za smanjenje plastike u Jadranu. Problem plastike u oceanima i morima problem je koji se ne može više ignorirati. Važno je reagirati sada.